bw'omuguzi. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Otter Studios. Sarasa. Kora. Kwani montare tatu zawadi. Naina makao hiyo kwenye wanasinyana. Tu kunyara we control ya. Wewe tingo gatira ugastima ugastima tingana takiri ko changa chuma. No manye temo ko kimbu atenga finally. Kujora kwa mosacha by the way. Ugatene bikori mwacha kanga bana ba ko changa batana iku. Mwana mukonja kurangira chi baby shower. Mwana baby kori visike kusino ko chinga ko. Katoko gati. Ningo gate. Pone ngirenda ta kora kriga no ko gate. Ogata kar ko mama na tara changa chi utara utara. Kona me ba wate jesa. Eke kusi it's part domain kucha ko changa mwana tara nyo. Kwanza kurangira bantu baby shower na kwa kuchipicha chiko koro vichinda siko no bikori bitai. Sawa ndi pole. Ngira so nyumba ka bumusaba mabe. No yo ndio mtokora serie ndagera okoreteire. Nanyo morugi oyo ogenda. Ogweka kamwiroro siri okorenteire. Orocha bakonyara bagwe karende bagwanchete ngairende bari tatu minto. Rero boroche bana gocha gokorora. Ngi bana bakore go baigwete bo buna nacha gukorenda. Ine mbekire ndagera ya bwana ngabo gojale ko jiko na ikiri kuragera. Sawa. Ine kirbo Tata. otakunda yari abantu bana bose ndagera yo ndi no suru n'abantu babo bete ukona baro. Kokoreke mwate bo. Kokoreke bata makobo muyana bade ndo. Wana na mate na turu kubuyeka. Kina ngo tabiri ndo ko make sense buni ko swaga kumusaba mabe. Kanda ndo. Rumuri ano kwa tenet man. Kayore tengera. Rande turire. Kiyo ko
talia network. Net inubege tiketanda. Obe nera. Mwalimu na kwa tebo yo ndinga baere terto report school go ministry ya litinga na chi go chungu chingu checho ile bikara kwa abantu marere ya outbreak na rosa go ta kire yo mu chuma de bini kimata mu ichnet Mangana yo dit ko di yonda ya ije no maite. Oyo ndio choko tebie ko yo ndio ko tebie. Bono iko bono mo to ko ina chwana mo to ko te ina da we. Ridari report yo yonde. Ngayere jinyaro. Ya WHO are wadriza karako andakira asuna boso bakaba gambi kwa watu mwe. Na kore tende sakarire ndira. Inkita. Na ngwate kwa kwani. Nombre kuja. Omunyagitari tata batatu timukina ndingyo kugamba na bara. Imwe timangana mange makaigo mwana makaigo. Ya omunyagitari gatebo timu. Tuna gukwana mono. Na ndingyo gukwana tata na ndo nakuigubobe. Ono na igulu byo mwachira mo ndero kwana tie bana bantu bati. Sawa. Ngakiwono kokora kunyakana ngane sister yawa. Iko akiri yana tiri ko so meta na bonara kitana na kiakiri yana yao itiko ndiere iraso anani. Ko kwano kore. Umugega bando ndeke clinic madari dispensary mo ichine to bata ibine chibitana birenga biremino. Igora kina maeno yo na tatinga mare nara. Mareri nero nyuta bantu bakare ko FIFA chichira abantu bare meji bazi ko singi bintu ki. Gomo urigene. Mwande mo ichine. Nane mbako. Maleri nara. Nane nyingero, nane mbako enda ku. Kwanza nji mo. Bako neti ya bulu. Musigiri. Mugata goje garo geta. Yone ministry pengine yaro re mareri re go chuchu mo talingo chaka. Sawa. Yo to na gitari kono mambi. Torre na koratiga. Ara te sana. Mwamo pimete. Kurmuha te banga mabairo mutumbo mure na gitari agapima. Nati mukera iga. Nina ngakiri tukuri kwera. Kwani mugako yunga yake? Achora sa? Orari. Ngi kwa mwa lunch.
Ritoka tutaita moroseri ritari mafuta. Taira moroseri na moiri. Ritari mafuta. Na waka. Tabekirwa pilipili anyusu. Akiri toka ritari mafuta ribe kwe pilipili na kiwa seri wansa hao. Ne rote. Ono. Ngagete chinse chigata kere kunywe chai. Bako moroseri chaga chai. Na kiugo chana rosi chai. Na kiukura nyamorose. Mabera ayo kunya beke subuji. Ama cheke kombe kemo. Toro sio rocho tari kwenye. Alafu kaskari kubeka ege chiko nanke. Terora te bendubi. Alafu mokendeli te musamba. Morose rinde bono iga. Gakuboka anyore abeje. Kemurenda ayega. Inche nonde. Munese yakendriga. Yana raswa nyumba ndoren kingoros na incherogo. Karibu. Osoro noa. No ale. Motai we mukwani. Haya bona. Sawa boni mara go bengie. Haya bona. Nyabonyi. Chua. Kene ngiye kungo kimogo soro sana kero cha. Kuchira. Kigelo cha. Ya chi. Kwarai. Narai. Koigo. Kanyama vera yu mwana. Ese no chebite. Kama sana. Matana nganje. Na mama mete. Endo kwangu takira ritu kwa singi juon. Takura nyama vera ito bwa tu tina yale tu seni. Mama ngoi. Sabia. Sabi yo kombo. Kenya bitine ke kona wete michi. Banyu mondo adaete erasi yao ni sera sake atenene bari mu mereta amatekero kyobo government ya county ya Nyamire soke moni sera chino tigagonsererie rietana gosererie county rito tebire Nyaribo. A dialogue is the way forward out of the crisis that we're having today in our country. We agree that we give people an opportunity to be heard. Igaikaro ky'abantu emyeye mwamane 50 gochaka bena igasense ya Kenya gochakira Jumatatu ikego chote biro murebo ensasa umurebo kyama kyo ODM rero umuro dinga tebire chinkwana kiranyara go konya kero murebo ensara tegerere abakenya. Abanyagatari bokoigera go St. John's nigo bakorokorobekana go ikasama gacho yobo chenumi yo mucyo Nairobi ko mucyo murebo ensasa bagani bakano kibese cyabo buna bakigeto mwaka bo kirubona 12. Sala tu gue kira-kira. Okay, ndo wari nyumba. Alafu wetu kunani ile bado ni Okay, koromo kasoi. maji. Lakini no masoyo nsambira. Nataka kwa nyumba ngo ikali na yuko kende na ndira. Ngakore chai. Ai, ngori. Ngoro kwa chai. Sagani. Oh no. Ai, kile kipo ndike ngara fitukie yawe ireni. Toja kono como gengi una ligo. Ani. Kosengo mine bono. Yawe ire takire korusi. Ingo cheko yana. Nando pa tete na ko tengo cheko tikande ka kiesi. Ani chinsa. Cheko kora kwa tesi yonde kinyosi kidia na cha ndo nando usini sku ala ko ya. Akino mete ko ninge. Ni manyete na ra ingere te bondo. Au. Tina kitokora tora gotemera tumanya bisono mete ko ninge. Tokwanda nyomba bano na kiwu to mugaso. Don caraiga. Narengera di ma denga.
madana ka tena chukuni ka tena kupima kwa tunige ntukire serious muntu kwa tuchishindani bintu ni no matu kwenye tadi ntuke kira yana uko rusmani kupima kwa tuya Ona kina kijego pia. Kubeka una gerego kubeka kugenda ngaba na usimbura Atinya ituga. Ndiani. Eva. Ya. Ani kingo taiga kumbe no le gana tira kwa le disha. Naonda. Agero chumwako. Makwimbu ya na mbona akonya kungambi na arosire. Nge msirera twabwate. Kora mnyokinda bana. Nje sukura ta kemete. Ngakyayo. Njembiani. Mawo kendo mbole sana rumbu kiona kweli. Ya kurmata. Ngora karorole ko kora gotu. Enkokororale. Lakini nende akana bocha etona komorosio busani. Na komorosio moyo. Konya jamande. Ai wacha kile matere squeeze na chapa mbali gocha rais. I want to make sure wacha kile. Ona yegasi yao nje na gutaitiro gorari exactly okoraga. O control. Na kiki nyando. Aijono kubekande bidii na gocha na kwambe kerezi pamoja. Lazima. Wikatoparate muna serikali. Rani kena matenga naye wanja tuturumbo ke gocha na igubia sana. Ngakesho. Na wekewesa ora mukole kende. Aba mwinango chabara. Ari rais siku hizi bagocha. Ngebatika. Au chali mulimo. Lakini hata yeye ni mchu. Tuna komorosio busani. Ona yeye ndo kala compound make sure that there is a difference. Kwa ipangu sawa kwa mbona turu chinga nero. Mbona tochi kuna there is a big difference. Na regular kwa sababu good ya kabisa ndio wote no nyaboni. Kwa hukuman bakoro safi nini the bigger picture nero. Kubeka tu sama chao ni ya. Alafu kiale to ni mwana karo kiale to cheo ni vile ni mwana tai kiale tena ni sawa na ingalinga ani vende kurako tei kusai kongana no to ko te ani na ta kanga tigai tena na no ono sina ani bono tu wakani de tinti ke ti lazima mwe sana ndio ndio kutia sana kwa mtu ya kankana ko borin taraji borigi na ta gede na tari dasma to ara ko kora ko ore tari na ta gede ko gechi Dayechi. Ito kwenda trip. Ito mtasosa. kuire nyo Ko garanda, nataria masikano na ngoninda. Kayoji kwa nyomwana na chinyaro kaibe. Aha. Abanyaruka bakwanda chimbwa. Teatro CD ya yiraji. Akili bono ndoja kamona ka na kaka. Sabiri tindoji.
Sabiri nengondi mbwate sabiri tali mwana. Mwana oli no mwana. No mobe bobe gotini nyumba ya mwiname. Nkia kora musoro gali. Ngusukari ko sembiya. Musoro sene ndiro gya usoro ba moire. Ngusukari mwana bwe kambwate nyabonye. O sabiri tali mwana. Nyabonye no mwana umujana ara na ga ko ngimo kerekero. Akakani gakwe mote ga korra iga mote kabwate nini. Ga korra. Muna ga korra iga. Ka tukoli mogoso. Ayo chese teno mwana. To ebo kwa nigenda sana. Ni tabia sana. Kabisa. Era murabundi. Obo mwana lino no barogina bakubwata atoite. Tali muya. Nkalinja. Kile tenchira gitga kone kupima. Ngalika mwana kaya. Ncheroranga jugota wakora ekugara ibirangere byane bigotuma buyana taiko baraini biya komo bekande raini na ende kerango tayangu mo bekande raini. You know what I mean. Njenga kwana ngonyara kasinyire ngingo akole. Ikintu gyo keko akonya na ngaini kali high school. Nabonyire ende nabakonga no mulitali. Lakini nandi no mungaini ka. Ground. Ya mungaini ko. Ground no mungaini. Oyonde ne bitabu nini. Andi ko basa kuona tamwana uli ondaenda pale. Oyonde nini. Ono control yoranga. Koze binte bisa control ibi. Tinta ikibanda muina. Banyore kende ni maite. Ani bakonyora na te topali kumuna serikali. Dili banyorire gento ikabashukuru. Mwana kweli. Bana tokumiga gatapu koigorera kintu anyinde. Kwamiga koigorera hote gakimbia mwana no muntu umwe. Kwali bana gotosifu. Kana songe ndengwete yani na internet ngende nyesi. Tatu moka. Andi bono kwa bwenire gati. Nataka kwa wapi? Nino akimukunya butibe busege oboke umayibuno kwa bunege toko bako. Anyway, igente kiyanke nana ki timbu nege timba kame. Kangonyo no kokore gasti ndio kora kinde chibona yana irande duka yana. Tigana mangana yanko urike mungu so wakaro nyare kumire manye. Vedere ya no mwana toko nyara komanye bintu bigentrete maige yani muchyo yo mnonyoro chega baba. Mucho no wate ebisanga bya. No yego koranko soro na ega kreto na mo shimonya kumara na ati akete. Una ira taiti mangana mangi. Pinto mbiranko ya go chiokora. Ebire inchomo nyene nchikerongo. Omete na bengo yani umonta achekuru asago chekuru ate ita ago neki. Ago tugamise omomeno kuguru. Amaiko rangere nyese bindo ya wasi umugwategana na biro byekegera umchibune steri ndo chimukonya kugaiga umuntu oyo mungu chakukwaru mu yako bakaro kitiyake beneke inana ki yego teba igona tige ko bakeboro no chimuchiyoyo umuchiyoyo ncho munyene ntatene nitiaso muchiyoyo manyandike yore muchiyoyo bana urate nate nte inana ki yango yo ndibuna manyene nabante amanyene nabagambi bagaiga inu njuzi gamwacha gatumura amanyana abantu bagaiga ndeyenda kurigeri gose naba ntakuri none bagusa abantu abagwita abantu bakonyorenchira bagwake wakwanire buya amanyine n'abantu umugakondi nero yoga umugakoyo igaruarete okay sawa na ruarete lakini kakotenda na kiyaya mugune tikomenya iga emugwanta komenya iga bona iga igagwata yani ahengeretie obongo mono guchase especially maomino metari gochukwana buya ngeto kurwa baruroche na kitokurwa baruroche ninkibona kerata nga tokurwa baruroche na kile mama ndo mwana kwa mwe utambe mwe utambe na kile biasa na nusu kwa rabia na ndio ndo kile ya rata kuwe na ile mbo ya mama sana ma kero mwe to na mwana no mun mutange wa yani ya mama sana ma mun mwana wa kwa mu wa cha ida ndio biasa na ma kwa na ndio zaidi ya mama sana na hiyo soro ndo tena sawa ne Yamano, Zara, once ago, no, what to Muku, and the surrender man in the Babon and Sariga, Yamasana, Yamano, Yamasana, why, you know, I run on and what a young way to get in, say, I want to keep Yamasana. That's why the monarch and I was providing Yaman and Mamma and Little. Itu biasa, karena aku pun itu dia masa, dia mau kaya nombor apa kasih dia kayak itu, ini tuh kan turun dan sehari dengan emosi, banyak apa kasih dia melihat. Aku terima rabo.
Otter Studios. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutalire ase chiabisi chito echo kira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira omurubiryo bwokonia ebintu ki wholesale buna amaguta yo gukarangira chinyeni obusye bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu bindi binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chibag chikapet ebitanda emeito ne chipillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers table burners toaster ovens na microwaves chidispenser cordless kettle washing machines n'ebintu bindi binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kugenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti sano nebire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Ninki kiragere utaratambe kuliyo bukoreri ubya ekerura abonyore Kisii Printing Hub nigo bagokora printing buna offset printing ejire large bulky buna chiposta funeral programs chi magazines ebitabu chi flyers na marisiti boigo ngo print bare large format printing chi banner roll ups banners door stands backdrops na branding of business ensemo studio mpabuate event photography, event videography, event planning na management, studio photoshoot na indoor na outdoor photoshoot. Mpabuate offset printing, offset prints and machine working. Ngokorabare printing ya promotional items buna chi t-shirt, hoodies, mugs, flasks na boigo. Ngokorabare online services, visa application na passport application. Batarere
Ase Sansura Complex Center, first floor. Gosoba Kirisimi, ase number 0727026368. Kisi Printing Hub, Asobo Korali Busera, Mary Guridianse. Y junto a ello traigo un beso. It's his products. But you can't be working for God and the devil at the same time. Oh, and who is this chivalrous knight? You don't want to know. Distracted, he didn't even greet me. You see, Mom? I can't get anything from the Masquerade Foundation. Even more now that that wretched man all of a sudden wants to donate all his money to that crappy orphanage. Your mother? In your heart. You'll see everything will be over soon. When your composure is back, you'll be at peace, so you can understand that this is the best thing that could have happened to us. No, I won't be at peace knowing that I can't love you. Knowing that I can't have you, Sebastian. I won't be happy. Y junto a ello traigo un beso. Chimburi chiari endangera. Tata njira bahengo toita. Baguriyo sumoro morato ratata. Okebi boko. Okoruma na mailo motuyo okoruma kabisa. Pagwa senyenta. Muntu kuchikubuli nyokata akwane. Wakwe mitandege rimebe. No mugakoyo. Tabakora liwe irata yoko manyamwana kyoyo. Olenke yane. Imbura ya ingiri ko wari iri gatitira. Injo. Nyokoja